хайрулло Дадобоев. Саволҳои бемазмун гоҳо. беҳтарин ман гуфтам ки пой афзоли ман ахотир баромада буд. санъати асила гӯш кардан дар кор, дидан дар кор не. Мадин хуҷон. نه مال خیتای نه یپانی آنها بسیار مینازند همه فکر میکنند که بازیچه کودکانه میباشد که امروز به ситораҳои шоу бизнеси тоҷик, ҳунармандон, ҳаҷвнигорон, рӯзноманигорон, варзишгарон дар лоиҳаи нигоҳи нав бо Салимҷон Саидов. азизони дил, шумо навгониро дар нигоҳи нав дидед, худатон шоҳид шудед. Ассалому алайкум. дуруд мегӯем ба ҳар азизоне ки моро ин лаҳза бо ҳар восита тамошо мекунанд. Ва воқеан ҳам имрӯз як навгонӣ ҳаст дар нигоҳи нав, зеро пас аз 17 барномаи нигоҳи нав мо аввалин маротиба навозандаро дар барнома даъват кардем, чун дар шабҳои барнома шумо шоҳид ҳастед. Дар оғоз низ гуфтем мо бо ҳар нафари муваффақ ки дар ҷомеа касбият дорад ва мавқеи худро пайдо кардааст, мавқеи иҷтимоӣ дорад, мо даъват мекунем дар барнома. Ва азизони имрӯз, чун шумо шоҳид будед, устоди доира, нафаре ки навозиши доираро ман фикр мекунам ки аз уҳдааш хеле ба дараҷаи олӣ мебароянд. Дорандаи медали хизмати шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Хайрулло Дадобоев. ассалому алайкум, хуш омадед. Ташаккур ки даъвати моро пазируфтед ва барномаи моро рангин месозед. раҳматҳои калон, саломат бошед. Ташаккур. ман умед мекунам ки имрӯз як навгоне мешавад дар нигоҳи нав, зеро чун дар боло низ зикр кардам, шумо аввалин нафаре ҳастед ки аз навозандагон мо даъват кардем. одатан мо ҳунармандонро даъват мекунем, ҳофизонро даъват мекунем, дигар касбу кори куногон буданд. ва чун аз ҳунари шумо мо огоҳ будем, ман фикр мекунам ки нафаре ки мусиқии миллии тоҷикиро, мусиқии суннатии тоҷикиро пост медорад, бояд ки хеле қадр шавад, бояд ки ба дараҷаи бояду шояд нишон дода шавад ва мардуми мо умуман халқиятҳои дигар огоҳ бошанд. ва ин барнома ҳам тариқи эфири телевизион ва ҳам тариқи ютуб канали худи нигоҳи нав мераванд. ман фикр мекунам ки моро ҳам аз хориҷа мебинанд, ҳам аз дохил мебинанд. ман фикр мекунам имрӯз як суҳбати ҷолибе хоҳад буд. кӯшиш мекунем. бале, чанд қисмати кӯтоҳ дорад. ман дар оғоз барои шумо мефаҳмонам. қисмати аввал саволҳо аз нигоҳи нав ҳаст, баъдан қисмати дуюм шарт ҳаст, шартро баъдан мегӯям барои шумо чӣ аст, қисмати сеюм блиц ҳаст ва қисмати чорум саволи шахсиятҳо ба ҳамдигар. пеш аз шумо як нафар ҳофиз меҳмон буданд ва шумо як савол гузоштанд, шумо ба меҳмони навбати як савол мегузоред. ҳамин ки ҷамъбаст мекунем. агар омода бошед меравем. омода. одатан мо ба меҳмонҳо саволҳои нестандартӣ, саволҳои ками хандаовар, саволҳои бемазмун гоҳо ман тан мегирам, бо гоҳо ҳамин гуна саволҳо медиҳем. аммо имрӯз ман наметавонам ки 3-4 саволи муқаррари барои шумо надода бошам, зеро ки шумо нафаре ҳастед ки чун гуфтам мусиқии миллии моро ҳифз мекунед. ман наметавонам ки аввалин солро аз ҳазл оғоз кунем. аз ин лиҳоз хуб ман чанд саволи муқаррарӣ медиҳам, баъдан давомашро мебинем вобаста ба кайфитон. хуб, инҷо зангулаи сеҳнок ҳаст. гуфтагӣ бар ин зангулаи сеҳнок барои чи аст? зангулаи сеҳнок ҳамин гуна аст, вобаста ба меҳмон, касбияти меҳмон ҳар гуна аст. масалан ҳофизон суруд мехонанд, ҳаҷмнигорон латифа мегӯянд, ҳамин гуна. вақте ки ман пахш мекунам, шумо дар ҳаҷми 30 сония агар зиёдтар гирем то 1 дақиқа метавонед ки ягон навозиш барои мо нишон диҳед. вақте ки саволи ман ба шумо писанд намешавад, шумо зер пахш мекунед, ман дарк мекунам ки саволи ман ба шумо мақбул нест, ман бояд ки онро аз паҳлӯи дигар барои шумо гузор кунам. яъне ин барои ҳар дуямон ҳаст. пас ман саволҳоро барои шумо гузор мекунам. чаро маҳз доиранавозӣ? қиссаи доиранавоз шудани шумо чӣ гуна аст? маҳз доирадаш шудани худро ман дар он мебинам ки падари ман доирадаст ҳастам ва шояд ки ин хунӣ бошад ба ман ва имрӯз мероси падар ки ба ман имрӯз расидааст, ин доирадастӣ ки касби падарро омӯхтаму ва айни ҳол фарзанди ман ҳам касби маро гирифтааст. ҳамин хеле ки чӣ хеле ки мешавад аз насл ба насл ҳамин тавр дар оилаи санъаткор, дар муҳити санъат ки дар хонаи мо фақат суруд замзаме мешуд, садои доира баланд мешуд. аз ҳамин сабаб доирада шудам ки аз овони кӯдакӣ ба дили ман доира ҷой гирифтааст ва имрӯз бошад
خود رو و حیات خود رو به دایره تصور کرده نمیتوانم. فهمو. از یاد دارید که از چند سالگی یا از کدام ایام شما آغاز کردید زدن؟ من یاد ندارم، البته این از اون کودکی و کمی لحظه‌های در یاد هست که ممکن در سن 4 ساله و 5 ساله بودگی باشد که با همراه پدرم به قصر ابریشم بود و وقت امروزه کاخ رودکی در اونجا محفل دوره دستان بود که سرورش ارتیست خلقی جمهوری تاجیکستان رحمتی غفران جان رحیم‌بایف بودن. در اونجا با همراه پدرم میرفتم. فهمو. یعنی گفتن ممکن است که در برابر سرود الله سرود صدای دایره نیز شما شنیده کلان بزرگ شده. البته ممکن به جای الله سرود و سازی دایره باشد. فهمو. خب شما نفری هستید که موسیقی سنتی رو پاس می‌دارید، مالکای گفتیم. غیر از تاجیکستان در دولت‌های دیگر سفری هنری خیلی زیاد داشتید. از سفرهای هنریتون قصه می‌کنید چیزی خاطرمان بود یا یگان حالتی غیر یادی بود یا یگان حالتی خنده‌آور بود؟ هر یکی سفرهای هنری من برای من البته این خاطرمان است و خیلی نقشه‌های جالب و خاطرمان در حیات من نقش بخشیده است. در کدام دولت‌ها سفر داشتید؟ من یک چند تایش رو می‌دونم. شاید پورتر شما می‌تونید. نه، من راستی که پورتر میگویم که از خاطرم میبرد برای این چی که بسیاری دولت‌ها تکرارن 4-5 بار یا 3-4 بار رفتگی. من چی آلمان باشد، گلندی باشد، گرمانیا، از دولت‌های عرب، کویت، قطر، عمان، دبی، عربستان سعودی، هندوستان، خیتای، دولت‌های اسنگ گفتم ممکن قریب نمانده باشد، چی روسیه و اوکراین و قزاقستان و قرقیزستان و آذربایجان و غیره. همین طور. فهمم. کدام از این سفرها خیلی خاطر؟ من میدونم که همه سفر وابسته به همون ذوقش کیفیتی دارد، خاطرمانی هست، اما کدامش رو شما سخت در یاد دارید و با ذوق گاه به خاطر میونید؟ هست همین گونه؟ گفته میتونم که یکی از واقعه‌هایی که شده بود، من روزهای نزدیک ما فستیوال تنبوری موندی رو به طریق آنلاین گذراندیم که در آلمان من باید مثال با آلمان میرفتم و در این فستیوال گفتم ممکن که هنرمندی همین فستیوال اعلان شده بودم. آنها هر سال یک هنرمند رو همچون رزیدنت میگن و فهمو برنده همون ارتیست نوازنده اساسی اساسی فستیوال اعلان شده بودم و افسوس که این با کرونا ویروس شد و رفتن نتونستم، لیکن به طریق آنلاین گذراندیم. از همین موضوع به خاطرم آمد که سال گذشته وقتی که در فستیوال تنبوری موندی در آلمان اشتراک کرده بودیم و با همراه او تشیلینگ یک نوازشی یک زن آلمانی که دایره می‌نوازد برنامه داشتیم و من اثراتمگی از خاطرم برآمده است که پای افضال خود رو گیرم و آمدم میبینم در سمکه پای افضال نیست. خیلی یک تک پشتیم، رومال بستیم، شیمای پشتگی صحنه برآمده شدیم که من اوتا گفتم که اوتا یک برآمدی تاجیکی میکنیم، همین یک تکای پشته با رومال صحنه پایلوش میبراییم. برای چی گفت این همین تخمه خیلی همین طرف لازم گفتم. برآمدیم خیلی برآمد کردیم به همه معقول. من گفتم که این کالری چه خیلی شد، گفتم بهترین. من گفتم که پای افضالی من خاطر برآمده بود. همین طور یعنی امکاناتی در اونجا تشکیل کردن همین گونه پای افضالی که ذوق لباس پوشی شما بود نبود؟ من در اول عموما در صنعت اون چی رو میبینم که اول موسیقی باشد یا اول ساز چی حافظ باشد، نه سر و لباس. امروز که افسوس بسیاری ها در ظاهر پرست هستند. ها اساسا صنعتی ما همین طور شدگی اول به لباسشان نگاه میکنن، به ظاهرشان نگاه میکنن، نه صنعتشان. آواز خوب دارد اعتراف نمیکنن. البته برای اون که چشم کتی دیدن نکار نیست، قلب کتی گوش کردن نکار. صنعتی اصیل گوش کردن نکار، دیدن نکار نیست. بسیاری ها امروز باشه نگر صنعت میدیدگی شدگی. کنسرت یک کس به رفت و سینده چیزی میشد، میگن که رفتیم یک کنسرت رفته
гӯш карда сурудҳои нағз ба ҳаловат бурда би мегӯн а консерт буромда бурафтоса кишонанда суҳбаташона гӯш кунед агар либосаша дидем чӣ хушрӯ будааст инаш мегӯн ки вай раққосаш хароб будааст инаш мегӯн ки вай навозандаш унту буда дар суруду мазмуну дар бораи навоҳо як қатра ҳам гап намезананд аз ин мебарояд ки мардуми мо ба консерт барои тамошо мерад на барои гӯш кардан асл маводи санъаткор ин мусиқӣ наво суруди хуб аст ки ина гӯш кардан дар кор қалб ки ҳис кардан дар кор фаҳмо яъне мо зоҳирпараст шудем фаҳмо бошад хуб бале ман фикр мекунам ки яке аз қиссаҳои ҷолиб инҷо онлайн гуфтед шумо онлайн ҳамон кайфияти баромадҳоро медиҳад ё ки не албатта не ман онлайн дарс мегузарам ва аз маҷбурӣ фестивал гузарондем мана дар озарбойҷон ҳам фестивал гузарондем ман дар ҳайси жюри будам дар он ҷо дар русия фестивал гузарондем мана дар олмон фестивал гузарондем ва онлайн дарсҳо медиҳам ман чӣ гуфтане ки албатта ин чӣ хеле ки рӯбарӯ чашм ба чашм ин ҳиссиёте ки чӣ хел энергетика мегӯянд аз одам мебарояд ин ҳис карда намешавад албатта ва барои чӣ мардум ба консерт меранд метавонанд 3 сомон ба дистгирон тамошо кунанд вақте ки консерт мерид контакт мешавад бо тамошобин ва ҳиссиёт дигар иҷроиш дигар агар иҷроиши зинда бошад вақте ки дар толор мардум шишта бошад ва бо завқ гӯш карда истода бошад агар илҳоми санъаткор дучанду даҳчанд мешавад ва он чие ки омода диду машқ карда буд на он балки даҳчанду садчанд бо зеботару хушрӯётар иҷро карда мешавад бале фаҳмо хуб дар идомаи ҳамин саволҳое ки вобаста ба сафар гуфтем ман дар як навор дар ютуб шоҳид будам ки байни зангиҳо як дона шумо нафари як чеҳраи сафед байни зангиҳо доира навохта истода будед онҷо куҷо буд ман рости сарфам нарафтам ман гуфтам инҷо африқо бошад куҷо бошад ин арабистони саудӣ буд ки дар он ҷо ба фикрам 150 чанд давлат иҷро кардам ва хушбахтона тоҷикистонро гурӯҳи ман ки мо 6 нафар як ҳунарманд ва 5 доирадаст рафта тоҷикистонро муаррифӣ кардем дар он ҷо галерея кушодем ки он расмҳое ки дар рӯи пӯст кашида шуда буд манзараҳои зебои тоҷикистон ки абдураҳим шарипов ина пешкаш кардан дар он ҷо ҳама мо рафтем ин арабистони саудӣ буд ки бо таклифи онҳо мо рафта тоҷикистонро муарриф карда омадем фаҳмо ҳамаи ҳамин лавозимотро шумо ҳамроҳ гирифта мебаред ҳангоми сафар чӣ гуна аст он ҷо ҳаст он чизҳо албатта дар сафарҳои ҳунарӣ бисёр албатта моя доира мебарад бо доираи миллӣ моя таклиф мекунанд на бо ин созҳо ва ман чӣ хеле ки ҳаваси навохта дидани ин созҳоро ва аз худ кардани ин созҳоро дорам албатта аз куҷое ки наравам ба худ албатта дастрас карда гиром мебиём локин сафарҳои ҳунарии мо албатта бо созҳои миллии тоҷикӣ аст фаҳмо ин чизҳоро шумо баръакс меоред бале фаҳмо беҳтарин ташаккур хуб биёед ягон намудашро менавозем кадом намудашро менавозем кадом намудаш ба шумо маъқул ҳамааш рости ҳамааш бо навбат албатта навбат ба ҳамааш мерасад ин сози арабӣ буда номаш рик мебошад рик мебошад ва албатта ина ин созро ҳам мардҳо ҳам занҳо менавозанд ва ногуфта намонад ки доираҳои мо ҳам ҳамин тавр буд лекин дар имрӯз чӣ хеле ки ман намедонам бо кадом сабабҳо мардуми мо фикр мекунанд ки доира фақат сози мардона ва мардҳо бояд навозанд на ин албатта хато аст ва пештар ҳам дар вақти шӯравӣ ҳам занҳо буданд ки иҷро мекарданд ва дар корхонаҳои давлатӣ ҳамчун дар ҳайси доирадаст кор мекарданд ва дар сабтҳо навохтанд ва мана ин рик мебошад мана камтар бошадам
برای شما اجرا کرده میتونم با طرز مکتبی عربی. فهمید. بهترین تشکر. دستانتان انگشتانتان در نکند. راستی در آغاز من فکر کردم که از اون خودمون باید بوده است که این یگان فرقت نداشت است، اما بعدا میگویم که موسیقی دیگر شد. این ساز رو وقتی که من در سفرهای نورانی این سازها رو میدیدم فکر میکردم که شاید یگان برای کودکان باشد. وقتی که با این ساز من شناس شدم خیلی دوستش داشتم و البته برای خود خریداری نمودم و تا حال آموخته ایستادم. درس گرفته می‌ایستم با از استادانی که در دیگر دولت‌ها هستند به طریق اینترنت یا در فستیوال‌ها باشم، حتما در مستر کلاس آنها اشتراک کرده با مکتبی این ساز شناس شده درس گرفته می‌ایستم. مستر کلاس ها با مبلغ یا بی مبلغ صورت می‌گیرد؟ مستر کلاس ها هستند ما در حیث معلم در حیث استاد تکلیف کرده میشیم. بسیار مستر کلاس ها برای ما رایگان است و بعضی درس ها هست که البته من مبلغش رو سپاریده درسش رو میگیرم. فهمم. بهترین. تشکر. من فکر میکنم که خیلی جالب بود و دستتون در نکنه. رحمت سلامت باشید. تشکر. خب ادامه بدیم. سوال نوبتی چنین است. دویره از کجا در کجا چگونه ساخته میشود؟ البته دایره در استخوان ساخته می شود. اساسی منظوری من پیدایش دایره از کجا؟ پیدایش دایره البته از گفتگو ارخئولوژی در بسیار دولت ها دایره شکل رسم ها و چی موزاییک های دیگر پیدا شده است و خیلی که نامش به خودش میگوید دایره است و دوره این ساز اساساً آسیای میانه مرکزی می باشد که در تاجیکستان اجرا کرده می شود، در ازبکستان و در یک قسم قزاقستان و قرقیزستان و از طرف ترکمنستان گیریم هم یک قسمش و در خطای اویغورها لیکن نافته نماند که کمتر از آن اویغورها شکلش دیگر است نظر به ما، لیکن امروز باشد آنها هم همین طور دایره ما رو ناختی دادن. فهمم. از پستی؟ از پستی گاو اسب شتر تایر که میشد، بوز هم میشد، بوز لیکن مهین تر میشد و دایره رو البته از استاهایی که ماهر هستند که با این مشغول و آنها هم همین خیلی اولاد به اولاد استای دایره ساز البته به فرزند خود آموزش یک وقتا بوده که عموما به دیگه کسی یاد نمیدادن دایره سازی. خیلی امروز بخیر بعضا شاگرد برآورده ایستادن فقط به فرزند خود یاد میدادن خلاص. حاضر اما شاگردها را هم تربیت در ولایت ساخت هست این گونه استاها؟ در شهر خوجند حاضر استاها گم شده بودند و من این در پایان بودگی دایره استایی که خوجندی ساخته است دایره خوجندی می باشد که استاد عبدالقیوم که میگفتن، استاد عبدالقیوم آن کس
ҳамин мумкин ин доира як 50-60 сол пеш сохта шудааст ва айни ҳол дар дасти ман аст ва имрӯз бошад агар як усто аҳмадҷон ҳастиянд ки он кас ҳозир ҳамин доирасозиро аз худ карда истоданд, ҷустуҷӯи он ба ҳамо кади ҳама доирадастоон ки ҳамкорӣ доранд, ҳар як доирае ки месӯзанд ба мо нишон дода, чӣ аз устодо бошад маслиҳат мепурсанд ки кани чӣ хел шудааст, лекин он кас беустод ҳамин кора сар кардагӣ ёд гирифта истоданд. Бисёри худашон аз худ карда истоданд ва бисёр устодҳое ки доира месозанд, вақте ки пурсон шудем онҳо намегӯяд, нишон намедиҳад чӣ сиру асроре дорад, чӣ хел ина ҳамин чӯби ростро давра шакл мекунем, барои он ки ҳаҷмаш хеле ғавзаш қаин аст ва мешиканад бисёри онҳо. барои ҳамин сиру асрорашро намегӯям ва айни ҳол дар ҷустуҷӯ вана камтар мондааст ки ба ҳамин кулминатсияш расонам. фаҳмо мадин хуҷон фаҳмо боз дар кадом шаҳрҳои вилоят ҳаст устоҳо имрӯз кам мондаанд? Баъд устоҳо ҳастанд ки доираи профессионалӣ намесозанд, дар нов ҳастанд, дар душанбе ҳастанд, устоҳои доира ҳастанд. доираи профессионалӣ бошадага айни ҳол ҳозир дар Тоҷикистон дар ягон ҷо намесозанд. Дар ягон ҷо нест. Не, яъне усто Аҳмадҷон ҳозир кӯшиш карда истоданд, ҳоло кор рафта истодааст. доираи профессионалӣ дар Тошканд ҳаст, устои нас дар Андиҷон аст ва дар Ӯш. вақте ки пӯсташ дарид аз нав барқарор мекунед чӣ гуна аст? Албатта пӯсташро нав мекунем. пӯст мекардаги устоҳо ҳастиянд ва пӯстро аз онҳо гиро мекишем ё бурда метиҳем, доираҳомо хушрӯ карда пӯст кишида метиҳанд. фаҳмо арзиши як доираро гуфта метавонед? арзиши як доираи миёна. арзиши як доираи миёна гирем доираи нағз имрӯз аз 1,500 сомон сар мешавад. оғозаш 1,500 сомон. баъд давомаш бебаҳо, мисол барои баъзе одамо ин дутина чиз аст, лекин барои ҳунарманде ки касби худро дошт медонад ва ин созро ки барои ӯ бебаҳо ҳаст, аз сараш тиллоро резидан созаш намедиҳад. Бо мошинааш ҳам иваз намекунад? бале. фаҳмо, ташаккур. хуб, мегуфтед ки аудиторияи шумо ки аст ба фикратон? шунавандаи асили шумо кадом қишри ҷомеа аст ба фикри худатон? асосан ман медонам ки ҳозир шумо гуфтанатон мумкин аст ки ҳама хай вобаста ба завқаш мешунавад моро хурду бузург, аммо ба фикри худи шумо чун гӯем ки ҳар як нафар иҷодкор ман фикр мекунам бояд донад ки аудиторияи ӯ ки аст. аз шумо кист? рости гап ман намедонам. аз ҳамин аудитория ба ман бо кӯдакон суҳбат кардан хуш аст. вақте ки дар тӯи маъракаҳо ҳам мебинем, онҳо албатта ҳар як кӯдак хуши ва завқи доиразанӣ дорад. вақте ки чанд сози мусиқиро монид, ҳар як кӯдак мерад аввал ба доира. бале. вақте ки масалан нафарони бегона ё кӯдакон омада доираи шуморо ба даст мегиранд ё мекӯбанд, мезананд, шумо чизе намегӯед? Не, албатта хоҳиш мекунем ки нарасанд ва созҳои агар ҷудоям хоҳиши сахт навохтан дошта бошанд, оромона, эҳтиёткорона, лекин аз дасти худам мисол вай кардан мумкин ки кӯдакон барое ки ҳамин партофтанашон мумкин аст он алангае ки дар дили онҳо аст, хоҳиши ки онҳо дорад, ҳамин орзуи онҳо иҷро шавад. албатта ман ба навохтан иҷозат доданам мумкин, лекин на ба дасти онҳо додан. фаҳмо. хуб, усто гӯем ки лавозимоти худашро эҳтиёт мекунад. ин чизи табиӣ аст дар ҳама ҷо, албатта мекунад, зеро ки ин чизро фаҳмидан мумкин аст. хуб, аммо гуфтан мумкин нест ки масалан махсус мана ҳамин қишри ҷомеа бештар мусиқиҳои масалан садои доираро дӯст медорад, масалан бузург, масалан аз 50 сола то 70 сола, ё ин ки намедонам баръакс. ин хеле нест? Не, ин хеле нест. ҳар ки завқ дорад мешунад. албатта ин шукрона аз устодо ва то имрӯза доирадастоон аст ки аз болои санъати худ, аз болои мактаби доира кор карда истоданд ки доира имрӯз ба омада гуфтам мумкин аз ҳамин хурд то калон мешунавад. як жанри мусиқиҳо ҳаст ки хай гуфта наметавонам номашро, ҳамин як определённый аудитория гӯш мекунад ва вақте ки сину солашон вай аз 40 мегузарад, баъд мусиқии онҳо дигар мешавад. лекин шукрона имрӯз устодони
санъати доира кӯшиш карда истоданд ки дар ҳар аудитория доира садо диҳад. мувофиқи завқаш албатта. хуб бале зеро ман бале як навратонро шоҳид будам ки масалан гӯем ки сози удар мегӯянд чӣ мегӯянд онро ки зарб ҳаст зарби замонавӣ ҳаст ки вобаста бештар бо он зарбро бештар ба сурутҳои рэп хип-хоп ё ин ки жанри попи русӣ истифода мебаранд бо доираи миллии тоҷикӣ бо садои миллӣ омехта карда як намуде доред. албатта барои чӣ ки мисол имрӯз гуфтам мумкин ки ҷавонон бисёртар ба эстрада ба ин рӯё меоранд ва ман ба синтез карда бо ин навоҳои замонавӣ доираро ҳамроҳ кардам ва ногуфта намонад ки ба тарзи синтез бо зарбҳои замонавӣ чӣ хеле ки поп мегӯем ман шашмақом навохтам. зарбҳои шашмақомро навохтам албатта ба сурати тезаш на ба сурати шашмақоми аслӣ. гуфтам мумкин 10 баробар тезтар навохтам, лекин вақте ки ин ҷавонон 30 солашон аз ҳамин гуфтам мумкин давраи муайян мегузарду ва шашмақом гӯш мекунанд, мефаҳманд ки ин мусиқӣ ба онҳо аз давраи ҷавонӣ шинос аст. бале 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 дуруст аст. саломат бошед, ташаккур. хуб навореро ман дар лаби дарё шоҳид будам ки шумо доира менавохтед. хуб нафари шуморо ба навор гирифтааст. ин барои реклама аст, ин барои чӣ аст? Ин барои завқ аст ки масалан дар лаби дарё шумо ин тавр ин хеле наворҳо доред. ин тавр навор бисёр аст ва ман кайфияти дар табиат навохтанро дорам ва албатта бо ёру дӯстон ва гуфтам мумкин ки шогирдон ё ягон рафиқи наздики худ баъзан мешавад ки лаби дарё ё кӯҳистон ё ягон ҷо меравем. албатта ин як гуфтам мумкин медитатсиони музика барӣ мешавад, оромона мешинем. ин тавр не ки якчи камтар менавозам баъд суҳбат мекунем бисёртар, албатта навозиш мешавад дар он ҷо ва ин наворҳо як ками порчаҳо аз ҳамон навозишҳо мебошад. мана ба наздикӣ зеробод гуфтагӣ ҷоя болош ба санги гирён гуфтагӣ оби шифобахш аст, он ҷо рафтем. албатта ман якчанд сози худро гирифтам ва дар доманаҳои кӯҳ мерафтам, навохта мешиштам. фаҳмом. баъд дӯстон шуморо ба навор гирифтанд? албатта. фаҳмом, беҳтарин. хуб дар маъракаҳо дар тӯй бо гурӯҳатон дар алоҳидагӣ баромад мекунед ё ки бо ҳофизон низ баромад мекунед? албатта орзуи деринии ман буд ки ансамбли доирадастонро дар тӯи маъракаҳо бинем ки доирабаст бисёртар шавад. ман имрӯз ба шукрона аз он дорам ки ба мақсад расидем ва имрӯз гурӯҳи дорем ки фақат доирабаст бисёртар дар тӯйҳо албатта бо доирабаст баромад мекунем. пештар бо гурӯҳи садои хуҷанд фаъолияти эҷодӣ доштем, баъд бо ҳамроҳи ҳофизон бисёр фаъолиятҳои эҷодӣ доштем ва дар чӣ корхонаҳо бошад, дар театр кор мекардам бо ҳофизони бо устодони санъат ҳамкорӣ мекардам. албатта фахр аст ва орзуи ман буд ки дар алоҳидагӣ барои халқамон ба тӯи маъракаҳо доирабаст бисёртар садо диҳад ва албатта имрӯз ансамбл ташкил кардем ва хизмат карда истодем. ногуфта намонад ки албатта ҳофизон таклиф мекунанд ба тӯи маъракаҳо ки бо ҳамроҳи онҳо маъракаро гузаронем. албатта аз ин хурсандам ки лоиқ медонанд ки таклиф кунанд ва дар рӯзҳои холигӣ албатта бо ҳофизон ҳам ҳамкорӣ дорам. фаҳмом. ман фикр мекунам ки ин зангӯла ба шумо умуман дар кор нашуда истода аст. биёед ман пахш мекунам намудашро шумо барои мо, барои бинандаҳои мо, барои ҳаводорони худатон менавозед. кадом намуди доираро менавозед? номи ҳамаш доира ҳаст? не ин ҳамаш ном дорад. барои ман ҳамаш доира, барои маро маъзур доред. ин рик инро гуфтем. гуфтем. ин тамбурелло мебошад, сози итолиёвӣ. ина френдранс мегӯянд ё бендир мегӯянд ё даф мегӯянд. аз они мо бисёртар дар Бадахшон ҳамчун даф истифода мебаранд. дар давлатҳои амрикову аврупо ҳамчун френдранс медонанд. дар халиҷи форсу арабу он тарафҳо ҳамчун бендир
میدونه این ساز رو. این رف میباشد که سازی نو اختراع کرده شده، تاریخی ممکن یک 15-20 ساله دارد. خلاص فهمو مولی دعوتی مولی این انجینیرسکی کار میگویند، اکسپریمنتال کار بودگی که و سازی بهترین شده موندگی مال روسیه میباشد. این طور ساز دو نموده است، خنگ میگویند و راو وست. این راو وست سازی روسیه، خنگش در شویتزاری اختراع شده است. بسیاری میگویند خیتای یا ژاپنیا میگویند نه، این مال شویتزاری خنگ، راو وست مال روسیه. نه مال خیتای نه ژاپنیا. آنها بسیار مینازند، همه فکر میکنند که مال آنجا. خیلی آنجا زنگ هست که رقاصه ها هم در پاچک دستشون استفاده میبرن و ما هم در سازهای خود استفاده میبریم. این اصالت می باشد که این اصلا بازیچه کودکانه می باشد که امروز به یک سازی موسیقی شده ماندگی و در مال افریقا می باشد و در ژاپنیا و خیتای خیلی مشهور است. همچون مبارزه بر ضد سیگار کشی مشهور شده است. برای آنکه کی خواهد سیگار کشی رو پرتاید، آموختن این ساز رو باید سر کند. فهمم. این یک شرط. و توصیه میدیم که کی سیگار کش باشد، کی ناسکش باشد، البته دسترس کنید و درس گیرید و شما کمک میکند. فهمم. خیلی این لپچنگ میگویند. این ساز در تاجیکستان ما هم است، لیکن این ساز رو به من هدیه کردن. این لپچنگی آلتای می باشد. این مال آلتای. فهمم. اما همش رو گفتم ممکن است که آیله دویره، همین اسباب آیله سازهای ضربی می باشد. گفتم ممکن که اینها به نوت جور کرده شده است. این سازها رو هم من جای جورشوی دارد که به نوت جور می شود. همین سازهای ضربی می شود. خیلی سازهای پیشتره مثل دایره، دف یا من این طور ریک هایی که پیش ساز نمی شدن به موسیقی، لیکن امروز این استادها همین خیلی ماهر شده ای که من ساز کرده می شود، جور کرده می شود به موسیقی. من خواهیتون نموده شد مرحمت رفت نواخت تیم رفت مرحمت بهترین می شود. خب بهترین. تشکر و باز هم میگم دستتان درد نکند. واقعا هم خیلی جالب بود. با گویم که عالم افسانه ها انسان رو به پرواز میبره. رحمت. تشکر، سلامت باشید. خوب.
дар тӯйхонаҳо мебахшед ки гӯшам кар мешавад. Ҳамин баку бум не ҳамсояҳо мехоҳанд намехоҳанд онҳо мусиқии хуб гӯш мекунанд. гӯед камкак дори ноза вай невара мохон нарафтост ангуштон дар мекунад, дастон мекафад, хуншор мешавад. хуб боло шарт аст. садои мошини лексус бу рафтоскиша мебинду авозша не. се сабзавот ҳар се кадомҳо? Сабзӣ, калам, пиёз.